السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuchagina mu maaso n'omusomo gwaffe ogwa ya Saruna. Nam tuyina ennyukuta ya sin twagambye nti ebeera sa ng'eriko ki? Ng'eriko fatha. So tuyina sa kha tha sa kha tha sa kha tha ja za ra jazara jazara sabata 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 darasa 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 sakhadha 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 zahada 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 okirabye zahada. Naam, deni wansi wano wabeerayo lines bbiri zetulina okubeera nga tusikayo insha allahu tabaraka wa taala. So munzikiriza nenkola ki? Nenterezaamu. Tulina sajatha 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 abata 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 okirabye. So kati ono wansi bakuwadde okuva ku thau mpaka ku sin. Insha allahu taala jangu onsomeremu ku 0784 16 5480 ne 0703 574535 ng'osoma okuva ku alifu yeri mabega mpaka ku sin nga kuliko empeerezi eya fatha. barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.